Komuzdun ar bir kılında Kırgızdın tamırı, ar bir kuyusunda eldin tarixi jatat. Komuz jasoo jıgaçtın betine komuzdun süretün düşürüğü menen baştalat. Asbap jıgaç tilüçü stanoktun jardamı menen somdolup alınat. Jılmalovçu stanoktun jardamı menen komuzdun çarası jana artı formaga keltirilet. Kaptaldары жана моюну ийкемдүү араа менен кесилип чыгарылат. Канаттуу сүргү асбаптын ийри жерлерин сүргөнгө абдан ыңгайлуу. Komuzdun çarası atayın oyguç menen stanokta oyulat. Alemi çarasının için cırmalap tekşiliyor gerek. Komuzdun moyunun kulakları kele turgan yerlerde ülgüge salıp çiği olat. Asbaptın tatal жерlerin keskiç, ögü, sürgü suyaktуу kurallar menen kolga gana jasoogo bolot. Komuzdun kapkagı karagaydan gana jasalat. Komuzdun kapkagın көбүнчө кайнатма желим менен чапташат. Çaptалган капкак bir gün kurgaşı gerek. Komuzdun kulakları jana tepkegi örüktön jasalat.
Komuzdun başın kulak tağıla turgan көзөнөктөрүн жасоо үчүн атайын куралдар колдонулат. Аспапка өң бериш үчүн атайын суюктуктар пайдаланылат. Kulактарын орнотуп, кылын тагып, тепкен кою менен комуз жасоо жумушу аяктайт.